Ka showroom kali batmai jangka Tata Motors Keladon haga jela mentah. Wan shaka Frank Motors like goringi Shillong. Arsenal hading jing babna shu banyo ban pelong yak inter-school athletic meet menta pat kesngi ka office of district sports officer East Khasi Hills district ulala hagaban pelong biang yak ni lempong ka ba hagni ka kinti ka ba menta la pelong ham madan ilakai ka sai STC ka badan hakut jong ka school ba pule North Eastern Hill University. Nakajingi kran bat uba o mautho ubade district sports officer jong East Khasi Hills rayato bahag jing shisha ki school ke bla penti kena baro ban wan ni shimta kilong arpu pratli rehne par kesngi ke pasdang ki school ke bla 1 poi ban semadan yalagi kena banyakon hag jing yakop ke beper kilong no satang arpu lai teli haba yunu jor pat ya ke jinghe pat yar bha ke East Khasi Hills district udak jingkali ubami menta galong hatu katna Directorate of Sports and Youth Affairs kamla demo yaka bakan phat no yakarukom ban pelong yakani lempong namar kat kum ke jinghe ne yar bha jong district ban dan dang kumba apulai ligi school banyi chimenta lesi galong ke aka ke bopun sngodu mensim habai dai bar kene UT7 ulayo penyekran bar ba mautho halo kani kamat ubalaya hap jingmut ban piano yakani lempong kata hagurkom jong zone wise ka balai tangani ka ban lesi ki school ki bakham changai jong nong ba shlong ki nyo lem ban sei madan yakita ki sabari jo ki khana school ban mi pau purthei kata ka sap bar ki jing tibet ki jong ki hagaliang jong jingi lakai ya athletics kublai yupi ki bapet yakani ka thuk khobor jungi batni don hangni batni ya iba oral mokho ibalong district sports officer ke East Khasi district batni don hangni hapo kaslam ajing kai jong ka sai ka bodong hangni nuhu hakaba ka office jung DSO East Khasi benta ka singi kelas shim ya ka sinjam ban pelong ya ka inter school athletic meet ka ban lesi hadir Arsenal lala ban pelong biang ya ka namar ko mangitip hagi Arsenal ki beladep kelawan ke jingding shop no jong ka kelam covid 19 pat kem chinala so ban pelong ti ko ble shubut ba oral kalau play for bat ke jing bun kam ke jong ti ban penya ni tournament ti kai ko fidon ba kemba hakni ka kenti ke ba menta Arsenal hadir mila pelong kat nutri school kelawan banyi shibut kat kum ka confirmation ke me ayo na do masam lagi bun ke bala register re arfulai di school ka shibanta matasi kalau positif bagi adan hafil so anyway for kuma piang Arsenal mensuangi mio alis kini arfulai ke awan dung asupman ka dia no so ti ba oru ngatrai ka East Khasi district ke jong pi mo filong district sports officer kadi ke district ka baya but arfulai ligi school ladangi compare ladangi kuchong nongrem ya ka jing hep pa jong district asa kan long ko dina ta pla ban attribute kai ka daw ko ba le siki wiki school kim chim la ban yawan lang banya peni ban sai sap iki lem iki khna ki jong ki hakum kani ka ton men ki jong kawai ka point ka long ka mo ang pi ka district east district along very vast tingila pun pia iki shaki zone wise then maybe in that process kilaban kon kiwi school kilap ni simentalang kilapan east west north south zone and plus ini ok funding sa government ka babyang kumantang yo funding hang ni so ngilap conduct watang tangi kini ki school badan hang ni ajan tingim laban spread out sebar khat plus ke dot ki kam ki transport ki officials expense don so in a way the department jungi but government jungi kan yarap maybe kan gindon ki programs ki ne gin piano into zone wise ki school inter school zone wise then ngilap ban kam in that sense when you up to good funding nomor ko mangitip hi ngatrai kan don kam ke district ke jongpi ya kata ka bo fimot ban phya agi zone wise nomor ba sasisian bangin ban pagade ke district ke baya pat kram bakan long ke justice gi khna lang ba pat te try ke ya kani ka khubor phila ne manra lem shaki bor bhalo joga department ke jongpi development sko no by mat sai time ba lo dong kap definitely kita ngi la don ngi ndo be ki superior sunga director ki ba kam maybe ngila be ndo minister su ngila ni kran tingila ban ai ni points kin dia alis kir kin sutu kila ban yarap ini dia sekomit bat kalong hagni ka kani ka athletics bomta Arsenal buat milado le pilala ban pelong yang pilatre borba ban lum wat ki athlete ligi school kila wan min simta ki ga ba fi ikmilenti hagni ka kenti ka bomta na kani ka jinga ko ngan community kam no alis khana bapli Arsenal kimyo ban ye kai kimyo ban mi na yeng kimyo ban practice ba man baby man ta hok system ki yo half
only half a year. So whatever the outcome is, kumulong mana, all the best. Kita long kita man su alat kita enjoy. Kita kelat na itu kejing fear of COVID. Mentah I kat result bakami, I ini pediang kumta. We expect the best. So maybe in the coming years, setelah sedang ini COVID, then maybe real competition will begin. Wanita competition kedan hi tang balong ba minimal. Kelas tu maki kena dua bom lagi pakai suki alat tu. Kata kejung pelong jong MSUI ya ka Liga Game sa ka athletics ka. Kasi kindiat kalala ban kam ai mensim. Nene ra pendra mensim gi kena begini simta ni terpong. Maka indo diga tu ni kena. Jadi kalau ada begini simta tu. Kita ngi besi mentah tu. Itu udah sebut motor pat ni tebok kerja ya kau fes jombi bahkan lah ban punya baik. Thank you so much. Ketua kolong kecingnya keren bat i district sports officer jogi Iskasil si ba oral motor ka ba ila penpau ba kum ka Iskasil ka di district kabaya kejing don jogi CNRD block kejing don jogi civil subdivision jogi bon ndai ka ba susi kolong ba imla ban kudup lut ye ki school berkhwat jogi Iskasil bakin poi hakani ka madan jogo sai ban pelong ye kani begini simenta kani ka athletics na ki daw ki bobon kijing lut kijing step pat kijing jengai juga jaka pat kan ni kala khangla chisha ya kita ki khna pat ki badon sap na ki begi snong ki than bagi nyok pani simenta lane banyak peni lam ya kata kasap ka jungki ha kani kijing ko pilih ka athletics ka bala dai pi pai ba ko ma pite pi ka office juga directors of sports and youth affairs ka jushim ya kani ka sinjama ba kan pelong ya kani kijing ila ka la slam par ka bala yai ne bat di tang ha kita ki arsnem ki baladep ba ka jing wan lim shop juga klam covid-19 ba kala pendu nong ki bobon ki khna ban mi badat banyak kun hak ni kelimtung